واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور تپوسو کا ددینا پباردا ایک لگے چو بغاڑا دریاب کلجی دحدنا تیر و تلکو لائی پرز خالی کے کلچ رات دیت ددی میان پرز خالی بانے اخکار اخکاران اور کلچ دیبا نہ داخل دل پرز خالی کے نبرات دیت دا میان دغسی منگ امتحان کو پدیبانے پسودائے شدین نافرمانے گولے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. او کلچ ویلی او ڈلے ددینا ولی وعظونک ویا قوم تا چ اللہ بہلاکی دیلرام یا بسزاور کی دیل سزا سختام. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ویدے وعظ کو ان کو عذر پیش کو منگا استاس و ربتام او کیری شیش داخلکم زان بچی درے گنانا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ارگر شیر کدی ہوا شری تے نصیحت بیان کرشو بچ کر منگا ہا کسان چمنے کولا دبدکارینا. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اونی والمنگا ظالمان خلق وعذاب سخت پتی وجہ شنا فرمانی گولان. فلما عطوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ارکل شائی سرکشی اکڑام دا کار نشری منکڑشو دا غینام والمنگا دیتا شیطاسو شادوگان خدا سے عال سے ذلیلان بہن. وَيَسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَقَالَ جَيْلَانُ کو سارب خام خارا لیگی با پدے یہودیانو تروز قیامت پورے آسو چرسی بدیتا بد عذابنا. ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم. یقینا سارب دے خام خاصر عذاب ورکو ان کے نافرمانتا یقینا آغا خام خواہ بخشش کو ان کے رحم کو ان کے دے تابداروں. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وتصنس كالمنبلا بزمك في دل مختلفين باید دین دین کان و باید دین دین سوام. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. آزمیختنا اکڑل من فریبانے پا خوشحالو پا تکلیفونو دادے پارا شری اگر دی اللہ تعالیٰ دان. وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. نرال الذي مشرعن رسل ناکار نائبان وارثان فلدی دا کتاب اخلی دی حرام مالنا دی دنیا اوائی خامخا بخنا کی دیشی ملتان. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ
کراجی دیتا حرام مان تری پشان نور ندی بیا مبین علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق آئین اغسط شید دینا پوخ لوز ذریب کتاب کے چن بوئی دید اللہ پبارکی سواد حقنام ودرسوا ما فی ونسلوا دی حواش بری کتاب کریم والدار الآخرة خیر للذین یتقون فلا تاخلون اوکور سنید غراغ شعلران یرکید اللہنا ولدا قلن کارنا لئیم والذین یمسکون بالکتاب وقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین آکسان چراٹیں گئی کتاب دا اللہ لرام او پابندی دا مانز گئی یقیناً منگا نہ بربادو ثواب دا دے اصلاح ان کو وَإِنَّ تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ او کلش پور تکم گا غرر دید پاسا گویا کے وریزوا سورے کونگے او گمانو کدی چدا اور اپنے وطن کے پدیوانے خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون او علمگا انہی سے حق کتاب چمتا اس درکڑے پتاقت سرے انہی سے او یا دوائے حقا چپدی کشتام دید پارا چتا سو بچے